Adofo me mamu nyina kwa abado ba Adom TV Nkwa Hia dwumade no eso na wa woni tua se kwasia dai na eye enane nyina eda Mother's Day enti afia amankwa tamaklo afato me ho so Nkwa Hia team no yesi yemra reje na ema ya wo ewo 12 May wo Nkwa Hia so no ye celebrate wo mo awo yi enya bete o said the Mijina Kra, me baby, ye me yakrano. Now, so Yamia don't want waffle or waffle over. Ain't he changing from Sabri, because he don't do a bebo apahono. Ya didn't quite hear to Medino if you reach hospital, and I said Greater Accra Regional Hospital, and then quite hear to Medino, ya de a Bromlingano a Mother's Day. Ain't he a co inside a Hano a theatre, and yet easy, sir, Yanko. Aha. Said ye meka extra mono celebrate ye ma ba theater ha menuanom ma bi nyame adom wo ma wo afo ho afo womba enti said ye wo hwe e wa ha no omo nyina me weshi omo nyina happy Mother's Day nyankopon ma mo nkwatenten mo na mo ma ne nyina ne nkura we ombenyini aba ba ye kese enti enne no de ye ba ha no ye ba be di nkomo ahwe postnatal enne ya wo ma wo afo ho afo womba yi ne ye wie nso ya sa hye wo no ma de aka ho fi se nyinsen wo enye bete 9 solid months na wo besa awo no kran so enye easy enti se wo hye ya eye Nkwa Hia ye de bro joda nwumre bia wa Adom TV so 9:30 p.m. no enne ya ba Greater Accra Regional Hospital former Rich Hospital say ye ne ema enne day wono mo awo no ye ba be di Mother's Day no enti koso na sha Adom TV ye wazo ye nyumakuo bia daroma enombo ye chidom ne etimede Nkwa Hia dwumade no bro ye nkwaje won kratso ne mra ye ba pe ye ba bo leba ho de ho ne akɔhye na fe ye ne mpanifo so di nkomo afa postnatal ho Yamwa kwa ba Adom TV Nkwa Hia dwumadie na wo hwe no na se de wonimu dada medical culture se Mother's Day ni ntie na afia mankwa tamaklo me se maba Regional Hospital, Greater Accra Regional Hospital. Na yene ema ene day ana Sunday no omo ye no yene won mo di nkomo bebi a me weyi eye theater won ma ye won CS ana cesarean session aha omo enene yenya won yi na hu se me ma mi oda he me ne nkasa kakra ma me happy Mother's Day oh ntime nkasa papa na ho ye de happy Mother's Day. Thank you. You know your day. Bema. Where your first time? What would say? 3. Where your third born? A man a deacon and as your boys. Mema Nkwa. Yankopon shira why? No man quatentin young what if I show man what say. Enti eno ye nua baba ko na no ye ni CS. Yane na kasa no on recover wie enye easy kra nti wo hu se wontimi nkasa kese a enye ne mfom so recover ubohu sede ono so etimi kasafa enti hye no so se Nkwa Hia na wo hye wa Adom TV so ya ba ne de ne ya ba ye wo niam ye pese ye de kye ye maamenom na hye no so se ye bedi nkomo de afa postnatal ho wa wo awie no de ne wo so obatan no wo ye wa ankasa maame de ne wo so wo ye akora no so a wa ba no de ne wo so wo ye de ma no ho nkomo na nwumre ye ba bedi bra ye wie a ye besa kye wo no ma de aka ho Sabri baby amaba be wura no so eye edue nyame adom menua ba ya na wo fa no ho fa ne ba happy Mother's Day. Thank you. You know nya day Baby girl we your first time and answer what but your first time. Oh congrats to what time be 12 pepe 12:13 Pacha. What Mother's Day time Pacha. eh enti wo ba ne wo hwa ye be fancy ya wo Mother's Day nyanya di no ho na it say labor no mu ne awo na it say Pacha ya nti ate wani so ana Pacha. ba ko fe na wa wona ate wani so Pacha. we nko decision na no ukunu Me nkwa. nti anya adwuma na wo ya wo ba ko panka o te ase se wo ya ngo ba ko pe Pacha. nti yes o wo bi kan wo Pacha ya dia hina ya wo ya woni na na ya na se awo no why first time man it take how many hours and then awo ye ba ha ba se 9 p.m. Pacha. 12 Pacha.
Enti eno no ai yaba ha se ya yene oba we or your first timer afei no wa nyame a che no ba o 12 13 na say yambuta ye di wura ha ne de no atumi aba mu de amaye Mother's Day edition of Nkwa Hia ene ye de aba Greater Accra Regional Hospital Ridge ene yene mothers no edi enkomo enti eguso a yekọ wards ho na yakwa akọhwe nea ekoso ewo ho nti yenhwe sede ete wa ha aha yasa gbo awuramu ha congratulations oh sweet boy or girl Sweet boy. Congrats. Thank you. Where your first time man say This is my fourth. Good na na opebe man na girls ana Me were girls too, but me Lucy one girl, 2 boys. Oh good happy Mother's Day. Thank you. Wow share thank you. Oh Mother's Day it is say Nyame Adom me de nyame ase na minim se me wo Mother's Day, but na nyame nim se bibi pa bi wo ho ma minti no ma me wo Mother's Day because I have exceeded my due date. Yeah, so I was so worried, but then I'm grateful to God. Yeah, the Nyankopon ase do don't what exact time be Me wo 1:25 a.m. We wow fourth one ni difference not to say. It wasn't easy, but with the help of the team, they are so fantastic. Nyame Nhyira Greater Accra Regional Hospital midwives and I'm telling you, they are great. So great. Hey, baby boy. Waba ya mwakwa abawate. Nyini nebe show mami ye mama wate. Wada wa brekeke no wetimi anom no fo ni bi. Nyame adom nti wan kakra. E bi abem. Patron. Na bi mo de enta ma wo de ne bi abem. Manum mori koko sisi ya. Ho oden. Se we wan kasa na wo e. Nyame adom nti. Nyame ase. Nti no enye easy. Nyinsan ne na awo de. Esno bia ne hawa ohun ne de fa. Na obo ma baso no. Ni due date no pa ho so mre no so ye no. And wa afa ne ho afa ne ba ye Nkwa Hia and I will share Adom TV so na ni nyina ne say we ye Mother's Day edition of Nkwa Hia Masai ra another word ye nua ba nsu ni odo mema wo happy Mother's Day. Yeah, thank you. Hey na wanya wo Aja. Unya den Ba. Oba we your first time ana Aja David. wa wo dada wa wo say Ba ko. kasa kese ni enti we unya oba na be ma Oba. na kra na de entumi atwere no ho yi hey sister boko de na ono yo ba na we nso ye de a oba nti oba no ne nioma no we he wo nioma no we Mo vo sham. aha na oba hospital dada Aja David. na ufi ni erefe oba Na e was sick. Circle na ufi ba na uni hwe nti beda na ho na mount man de kra no Me na me de ba. na anu apa na de bai ne diaper ne the wipes ne ne ntade e de hyehyɛ wo no so e wo de bi bai David. na unim sa wo wo de until first born no ho so ko wan fa hwe anko Me de ma ko. na we wan fa hwe ama urefi na unibi na wo kunu so we Anda me na no me nua ne bai. No zo kofia. Mo ye adwumantu kofia ba. O mama. o maye o ko fie no maye o ba na na nko antenatal kra nko bi da sister nti wa nwo mpa ne kra malaria de yinum ne ade nwo bi kra na duro na apemfo nyem omo enom no ono so wanom bi kra peja tina me hwe nim kakra na de na wan ko hospital nti wo besa wo biem kanokre so I saw wo mai de wo be ma ba kwa shim o ye share nti na ate wani so ate wani so ade na ate wani so wo ba wan fa hwe ama nti se be ma no wa ma be de mo akofie se be de mo akofie nti wo ba hada be Ndo nyimele. nti wo time be Say 11 more. wo ba yin ho fe o hwe ene wan fa hwe ama asemo anese fo ne doctor fo nso mo bro we wan fa hwe ama o but we ya gina wo kama sesi akora no ho but the question is enti from ha no ye kɔ he ni kunu so so wo kɔ no wo ba no wonya maye
Nti say ye you abekọ he. Kofi ya. Nti sika na wo sika ye you abetua. Ono no so okwa aba na. Wo twa no ho. Wa frɛ no wa frɛ no. On frɛ no. Nti wo na ehwe oba no, ono wonya mfie sɛ. Ono ne papa nche. Nti different fathers. Okay. Yada senti ye no. Nti yakoso e hospitals. Ekoso. Aha. Eni e ma say ekoso. Nti e be wi eche na se hospital no na ka no. E ba beda won mo eso. Ye ne nurse for no mo bi be kasa ne ahwe. Situation bi say no, say no mbe handle no. Because wo hwe de ekoyi a be me wa mabie ma akra no ye be gya na si ha na sesei. Nti ni nyina no so e ka ho. Ye be di nkomo because onyem kra no wankɔ antenatal mpo so ho. Aha, nti ebedi ho nkomo. Twan ye sesi a yeguso a ye bɔ apro no ye wuram. Ye wi a ye ne midwife nso be kasa no ne ye di nkomo afa postnatal eho. Enne ye nuanom mma bi nyame adom nti wasoe won wawo afo ho afa won ba. Ti Nkwa Hia afia mankwa atamaklo me se memre na ye nche wo made enye easy sa ye nyanke be che obi ade ebre no beso next year by this time Nkwa wo ho a mo so ye beba ne abeche mu bi be ne de ragefo ena enya akwanya. Happy Mother's Day. Thank you. Ede nyame ase na unya de. Oba. Hey oba we de ni timbe ni de ze wa be hye wa krem. Oh, we de nyankopon ase na na etese wansa na wo ya na ye OCS. Bacha MCS. We your first time ana. My second. Second na first nso ye OCS. Bacha. Ye nyame den o next one ye nye OCS. What? Aha. Into what time be? My word to say 4 to 3 to 4 no. Ko leba mu che ho. Bacha de bi. Say CS for the now ya we say be OCS. Bacha. Bacha. Ne wa wo Mother's Day yet saying. Me so happy. Me da nyame asiso. So odi me akọ ewu ni nkwa mu no. Na maba. Nti me da nas. Ya me ba ma nkwa wo be hwe wo mani nyina wate. Amen. Nti afia mankwa yen so ya ba be kyemode. So wate. Na wo kai bia no hu say afia mankwa Nkwa Hia na obeche yade. So ho. E swakra mpa wa unkra wo kon bedo yen sponsors no ma hye yen papa. Enti ya no na aso no happy Mother's Day. Thank you. Congrats and so. Thank you. Na unya day. Pacho benga oba. Hey, guess I do some time. Yeah, the boys are more worry guess you. No be a boy. Good. Yeah, once wa girl no. The nyame ase na so what time be. I'm Friday. But we you CS. Pacho. Kafra baby o yon. We your first time ana. Pacho. Hey, congrats. We aka be 3 yen hwe nimu. Aye. Hey, you open when you vim wetin dey aka we you. Enti enua no sa na tie. Ade ande ya ba nyame boa no ohye wo sa na wi na refi ni nyina. Na ye koyanimu ano no. Happy Mother's Day. Thank you. The same to you. Congrats. Sweet girl or boy? Girl. Hey, there's a man kwana mo wo mai. Ya me sure so wo ba kama dia mai. We eto so say. Pacho my first time ni. Hey, first timer. Ye ni ayo. Papa. You say you CS. Pacho. No de nyehye. Ya de titin ho keke. Wo ba wo mo we no CS. Amen. Nyame shira so. Ti aka be say yentwen enhwe say. Aka 3. Oh, vim. Papa. Nyame nti. Nyame nti. Wo afa ba. Amen. Ya say tie nyi sani awo so wo radio. Oh, na wa wo fufuru say. Ya mo aponi nyina kwasi ada nwumre bia 8 pm. What I say? Nti oba pani ya mo akwa abo nti say na feeling it here wo Mother's Day. Many aje. Na mda nyame asenso. Se ye me nso menya me ba ne me ankasa so metias. Na ede na wo pe de wo pa na unya ye no. De mpa ni. Na wo pe de. Ono so sa ono so pa ba. Ni je beba ni enche na to so. Papa. We benye 2 years ansa no wa wo na chi. Sa. Yada se papa say Happy Mother's Day. Thank you. We your first timer? Yeah, first timer. Ni nya den. Pacho bema. Sweet boy. She odin say titi ni tiro. I'm proud. Na na say you CS. MCS.
Afra, we want to recover come and me Adom enti e be You be me. Afra, no phone kakra. Pa. Papa. Say wa mama ya no papa. Papa. O penny na audition so. Oh, this is any papa. We hwe ni musa aka be say. Oh, I come for. Nya vim kasa se ya. Pa. Me so be ma abamu sa ma. Amen. Me kwa me penta for. Saman ka asote na ma. We good. Enti no. Ya beka say ya 2 years later na sa hye ho. Say na nyame aye no. Ya de ya. Me gina okra me honam nyina ya me ya tese me ba bi ya me ya ma enso nyanya wo ba no sa na hu se ni gie ne sede aba ba hye wafunu mu ma eno a ne embota ye na fie ma Nkwa Tamaklo Nkwa Hia ye ba ha se ye ba ba ye won ma awo Mother's Day ye ne wo mo medi Mother's Day no stronko emfa emma wo mo aha oh congrats oh happy Mother's Day. Thank you. Hey, sweet baby wa bre papa. Mpachua. So wabre. Mpachua. Ya ma utiri Nkwa. 3 days. Where your first one and I say Mpachua second. Oh 6 years na ko kama say don huye. Ya me Adom me huye. Bi wo be sori be du fe na hoden aba. Ah wo betimi de ahwe ye be ya ma wo yo ba na be ma. Mpachua e be ma. Good nti aka be say 3. Mpachua ka ba ku. Oh there you are. Am be sure say nti wo Mother's Day e ti say. Ya me Adom. Maybe be okay. De nyame asinti enso ya ba afia se me nchamwade so hu enye easy sa nti unya kra to me wo mo next one na is entafo hu na shorting am. Amen. Oh, anese fo nso wa ha ni mo te se ye bai wo mo ja bibia mu no mo edi nkomo ye ne o mo nso e be kasa fi se ye ya nkasa ye ni akwa hu bi obi a oba ne nan ni bi ne nse ni bi ono a ne ye funu no a ne baaye nyame Adom mo agena wo nso kama siesie bebi ne ho kama nso ni hwe antenatal akra ye kwe ono anko bi da nti problem ye ne o mo so bedi nkomo Mother's Day edition Nkwa Hia e ne dey bro no nyame Adom nso ma no o ma wo fine ti mu say nyame sweet baby girl shana no kitu asamede e ma otiri Nkwa Ti dase. fo Nti. wo fa ho fa obase ya na ni dia ba ba otimu se na ya hu we o fourth and o first and fourth born nti o ba na be ma Oba. o boys dada Mo boy ba ko. the girls na nti na experience na te say No easy. nti ya because nka wo dentin ke say Pains no sometimes na ye increase. wo de ye normal delivery na No, yes. blessing am ebusi ane say but say bibia you okay say you recover kama Sanity. na fa hwe omani nyina hati da se Nkwa Hia ya ba ya nso ye be kyemade kakra na ye de akai da no say na ye Mother's Day ne nso na awo ye afa ho afa oba nti ebre no so a ye de nyina be brem yakopon hira mo ate nti ye nua ba nso eno no Nkwa Hia na ogisa wo hye no Adom TV so Benjamin nia so no no so awo afa no ho afa ne ba happy Mother's Day. Thank you. What do you first time mama me pa na wa woda? What's my first time? Me sure wa me so you fresh. Na it is say as a first timer. Oh, okay. You sure say you okay sir. Pen the day I would do that. Enye easy hu. Enye easy. But when you dia bibia refi. We no tmu say won aka be 3. Be 6. Ai wa kukodro no. Onum no phone kakra de. Pacha onum kakra. Nya de e ba. Debi enya mai. Jani ye tu na wo ye so hu ade. Wa so. Eso asant. So your ba. Debi bema. Emma boss denche. Yeah, that's say happy Mother's Day. Adom TV Nkwa Hia. See e ba be chamade. Nyame Adom wasio wo 12 May. Na say Mother's Day who deserve say ya award wo. Nti wukunu de na obey special kwa waka kire me dada. Nti wo be kofie no. Wa hu be dwuru. Nti expect it. Why? But you. Thank you. Nti no mame nkọ ofofro nso wa he. Nyame Adom awo afa no ho afa ne ba. Ade ye efe. Mame happy Mother's Day. Same to you. Enye easy ohun. Enye easy. So nyamiti bibia e kama. We your first time ana? Debi, we ensia. Hey, nti na enye easy. We ya dey o. So what na? Oh, debi mewie. Oh,
Oh, David, see, I know they are trimming mutu. My bread is Sunyami Adom. Monsieur, the papa waha. There's for papa power, power, my boy. Only a draw crown to me, dear draw, and so be BSC so. And my baby, I come. No much of fun. Montinya den. Yenya bema. Bema. Nkwa de hia ntu wo kofie no hwe wo nkwa ho ye mame. Ani baby no kura ne hia me mo no. Mate mame. Na na oba antenatal de. Mbachan. Nti we postnatal nso tie ho afutuo ne ye de bema mo no. Emfa ho so a wo ses. Enkoye tete ne ma no. De afutuo m de bema no no use no so ajase. Yeda se papa. Enti Nkwa Hia afia amankwa tamaklo crew no so ebo adwuma papa. Yewie ebehu obi a baako enne no yekọ na ye ne ye Mama Philomena Usu Domfe a ye midwifery officer edi nkomo afa postnatal ho enne ye ma no nyame adom omawo afa ho afa womba no ekwan be no mbefa so ahwe wo mo ho ene abofra na se mofra na wode won aba asetena mu no bibia na omokwa akoye ofie keke anade na wo so on mo ye ehwe se after war na chi no be healthy nkura no any parents ni nyina ehun komo ewo Nkwa Hia ene ye ba bedie ene anwumre 9:30 p.m. bia Adom TV so ye de ebramo na se de wunimo no me se afie ne me ba be che wono mo ade so ho sponsors no wo mo ani hwamo wo mo de amaye ye fa me che wo mo na wo mo so akoma ana won kra emra won ho so nti wo menua ba Philomena Usu Domfe ya wo ye midwifery officer wo Greater Accra Regional Hospital Ridge ena enne anwumre oni ye ba be di nkomo afa postnatal ehu hia fa so a 6 ana 7 wo hia self to no tisa be free e be kofie no na obi ye de ope afa na infection de ho aba abagim nti yenkwai na ye ne Mame Domfe enkasa. Yamu akwaba Adom TV Nkwa Hia Jumedie na wo hye na sade wo hunu na wate dada na nemesi aba Greater Accra Regional Hospital e ma na wo 12 May Mother's Day no na fia amankwa tamaklo ma ba che wo made se enye bete nti wa fa ne sa wo fo sa wo no ye ja sa statement na kakra mema na me ne omba enye omahu se enye bete sa nti ya mwani na ho so hu aha na ye du ni say no a e wo se ye di nkomo oma wo awie o okofie no adesua be na wo so ode ko wo hwe men so bi a wo so wo ana wo so afafuro e wo so osua de kwan a wo be fa so wo mada no be bo ho ban a wo benya hoden e na akra na wo de na ban so wo be hwe na wo nya infection ana wo nya yare bia na mother and child mu ye happy mu ye okay no hospital ko bia nti postnatal education any day baba mame wo Mama Philomena Usu Domfe our midwifery officer wa hafa so dan thanks to you computer clinic so and anajo mosquito coil won ebo ye chidom na ye de abro hair castle and ama me ni kama e hye miti nti ya ko hair castle ho midwives and nurses amwa ya monko hair castle na monko ye muti ho na mo ho ofa na enya double Mame happy Mother's Day. Same to you. Na bibia boko de Erade Adom boko. Adwuma ye wo labor ward that is saying Aya na enye easy kra, especially o bibi a friend peak season e drum re bia mo wo de bia no number ne kosro kese e bi wa obeba no throughout the day obetimi aye bia be 20 to 30 deliveries ansa na dia peak season ye brebe no mpacho peak season ye ka ye ya ha no ye pese ye kire se awoji ade bia ye je no number no exceed and say number ne bro so kosro na me peak season and ye season be ye June na June I na start most of the time from April to June I want to talk to us na pressure ba be dam so pressure na ye kese na workload na ye kese but ni pe bia hia attention obi oba wo bia hia attention ti say bro so be 20 25 30 dia na so aba Yaba ene Mother's Day yane ma e waha aba bedi da no sonko ye be choma de ye be se eni nkomo ne ya wo ma wo awie wo obrofo kasa postnatal e wo ho na se ye wa antenatal ne ye wo postnatal ho antenatal ne ye wa fa afuro na wo ba hospital no na post no so ye de hen me pa cho ye wo antenatal te se de wo kan ye no wa fa afuro na wo ba me ahwe okopem se wo be wo ana ye sa wo labor time e bra wo ba be wo wo wie so so a no ne ye friend postnatal no
after you have delivered and ase wa wo awie ha no so ye care bia ye de mothers no wa wo awie na wo se ye kyerɛkyerɛ wo e ma wo hu kwan a wo kɔ fie no wo befa so ahwɛ wo ho na wa hwɛ wo ba no amama pomuden so akɔnkan na mo amfo ha wo bia ansa ama hospital. And then I say a quite name one year no more. Tis already ye wo ye nuanom bi omo fi omo hwe mo de any rage ha. Tina was seeing na tutu ye ho fo na obi nso ofie no wa no so akọ wo baabi a postnatal home education so beti bi enti eni nkomo oba wo foforo a e de na wo so ye de ball no ne ho ban ani baby no. Oba wo foforo a e wo se wo hwe wo ho na wo hwe wo ba no so. Enti bra e be yi wo free hospital a wo be ko fie no. Midwives na e wa ha no wo kasa e fa se ne wo be hwe akwala nti e hwe akwala ne free ne suru be si ne form e hu se problem bi ani ne ho ne nsa nyina ye pepepe ne nan nyina ye pepepe ba bia ne ho no ma moje free ba ansa ne yetimi di akwala na ama wo de na ko fie ana wo wie so a after 24 hours ana se ye dware abofra no because akwala no wo ba bi foforo wo ye funu mu nti wa ba abonten no afi no ne yeso ye weather na na se environment ne be adjust to woman some time a ono so adjust to the environment afi obetimi di nsuo aka ne ho ana afi so ye kire maamefo no se ne be ya omafuruma no omo be hwe ne yie because e ho no ye point of entry for infection pa ye serious enti se ya nhwe ama omo ansiesie furuma ne yie a e de o hawba mothers ni bebre ho no ma omo kofi a omo de Pepsodent ne niema bebre herbal yi niema omo de to afuruma ne so enu timi de yare e aya na omo wa asem bi omo kan de bia se eno ne ma ne tentem o munyan nurse fo asem na omo de ne de ye buku mu asem e be che ansa na ate e wo se tentem ba nyame nyansem anase abode mu hwehwemu ame yehu se e wo bra afuruma na e wo se ete e bia nanum kosi enson no ansa na afuruma na ate nti e kakra ti ye kire omo se na e be ya omo be pepa no omo pepa so a wo awie no so nsa hohoro na se hand hygiene no a na ehia pa wo be wo nsa ansa na wa pepa wo ba ne furuma e de ama no anopa ewia edwumra na se time bia wo be sesa ne ho bia no so wo be hwe se afuruma no e kose ne color sesa ana se moja free mu ba wo hu bibia ye different bia tumrika ne fabra ayaresa bia na ye nhwe wo. Okay. Let's say the wo patch no so free ward or free hospital kofia mo wedo bia mo de ma wo mo be use for afuruma ne tie na na me patch wan me patch ebi mo da so use spirit e de ye eno ye nja use ana say so ye the new one about a friend chlorhexidine gel eno so no ye de kan afuruma no na na ebu amades no e time no e check akra ansa na ate nti ye kire mu kire o mo say e check akra ansa na ate say be ya ukofie a unkodwen hu say me be afuruma ya che na intentem te o say me di bibi foforo e de to so ete no. Okay. It's out of said wo hwe we ni chlorhexidine gel new one na aba na use it also about time be ekura we bi me patcho wan omo ba ye de kan omo nro na omo de wo no ho ye tro ka ho me patcho wan ba hospitals no so ya mo wo bi me patcho wan ye me patcho wo ko pharmacy a ye de be ma wo. Okay aha nti say na tie nti anya we use we na be take be weeks or months me patcho ebu on metimi di 1 week to 2 weeks your furuma na etu aso furuma no ho asem no na ye ka. Okay ba me pese me hu say obi betimi free hospital abra still no fusuo no emaye me patcho ai eno so but most of the time no aya na wo ya say no wo ya within 30 minutes e wo say ye de akwala ne to no for no because ye wo na ye de ne to afuruma so nti ye for akwala ne koso wo bon se wa start bie nanum na wo pe no for nti within 30 minutes ne sa wutimi initiate a no for na beba pepepe aya na bebre do ma dwen koso say me nidi ye me nya nkwan nom ye but ye pese ye bo mo amane say the more akwala ne de ne gums ne esi no for na no na stimulate e ma no fusuo no so eba a obenya nti within 30 minutes the first 30 minutes na wo say unya no fusuo no postnatal ho nkomo ne ye die no ene ye kire ye na de pa na ye free hospital kofia eni kwan se ye me patcho most of the time obi won ma wo isan se ne ho kwan so anti ye tenase a ye pam wi a ye ka kire omo se omo kɔ no ense se omo kɔ tena nsuhie so because ahoma na ye de apam na chi nsuhie ti se okɔ tena nsuhie so most of the time omo de babo se na emu abie nti ye stress awofo na ewo fie na na se ye maame mo so omo hwe ye wo fie no omo mo aye wo saa kwan ne so
na ye kwa ye ntena nsuo so me pacho ye ma ye nro kofi ye ma antibiotics and I say painkillers any nro bebre a wo kwa no ankasa e be heal by itself afi so more of fruits woody fruit dodo no so boa ma healing no e koso enti eno ankasa e enough and I say no ankasa be boa enti hu hia say wo de be kwa akotena nsuo hie so okay ya na ebinom no ase ebe ti be wie na ade na emu abie na be ma ko ho na ade na ayehoro yi nti obese chi nti na omu chansu na emfa hu bi asa me pa cho nu nti ne ye ka se wa ya te wase ne nsese wotena nsuhie ne so nya ade a eboa ahoma no yesa ahoma na ye de apam no ebetete ama kwan na eda wo ho no aye kese enu nti ne ye advice se ukofie a mentena nsuhie so ena de ebiem but ye wo warm seed bath enye se wo ntena nsuhie so no se bia wo yusi ensuo no de kakra wo betimi de awohoro but nye nsuo hyehyeehye because yetimi nya cases bi won mo obu ahyehyeehye no akotenem na afi kwasa akohyehye obu okro hyehye because nsuo ne ye hye wotenam sa rubber ne benane na watenem ye nya cases bi sa so a omo so de ba okay entie we postnatal no ho asama me pacho postnatal care na ye de mo ma na sa advice ai de ma wo mo ti se de ye kana kwala ne hwem na furuma na ye kire omo ana ye kire omo time na omo de beba 3 days wo beba ama ya hwe se bibia ye fine 1 week wo beba ansa na 6 weeks wo start ya wo pane a ebebo abofra ne ho ban free yare a yekum nkwala e wo omo frase afi ma me fo no so ye kire omo personal hygiene because wo wi a enu so hia pa ye kire omo se ne omo besiesie omo ho and bi ne ye kan ye ne se episiotomy no so ye kire omo se omo asete a ense se omo tena nsuhie so ne nnuro na ye de ama omo na omo nkoso nom ne noa na bebo omo afi so ye so e mama mefo no ana se omo eboafo no omo no ba ye omo tena mu tie bi because omo kura na ya na e de problems ne ba kese enti ye kire omo se nsuhie a ye de gu nkola apampam no ense se omo ye ne sa because abode nhwehwemu ame ye hu se ye wo bra apampam ne kasi ana ye wo ba bi etiko no so kasi etiko ne kasi ntam sen apampam tinkakra ne no ankasa be but me enforce enye wan hwa ahya se obeka se encreate problem bi ama but abofra ne benyini ne do how abre no okay ye di nkomo yi no on se ase ye di normal nkomo bi ase ono awo ne wo ye hwe omo ye omo CS ana cesarean for no so se no no so cesarean section no ana so omo a ye de sikan aka omo ansa ye yi omo mofra ma wo mo no omo so most of the time no 3 days ana ye bie kuro no so ehwe se kuro ne tesen eni aye kama anase moja bi free mu baba te no nkire se 3 days na bibi koso a wo nko ho omo ba bedru a ye hwe ye checke omo se be ya problem bi ama omo ho enti omo so ye hwe se bi ekuro na ye de aba fresh no e bia e bleedi anase bibi sa ni nyina ye ma ye ni ko ho hwe na afi so ye kire omo after first day ye kire omo se no mbesi form omo be nante because eno so boa ma moja aka ye fun mu ni nyina eba abonten so omo so after 3 days ye bie kuro no so hwese na yetie na ya sa apepa so kama asa akata so ama doctor so aba abehwe se na pom din ti sen ye betimi ayi na mana kofie na kire o sa de no abekire ana se se nipa we de ye nto aso nye ne nto anhwe no because yare ahodo bi ka ho because obi won mo nyem na oba o de BP ana se blood pressure eyi na eba ye obi bi also a friend preeclampsia a leading cause of death as see aye ka ho asem afi so ye wo PPH postpartum hemorrhage obi owu wie so a wo bleed nti saa na yema ni nyina ye hwe ehu se bibia na se nipa no wa stable or ye fit se o se yi ni ma ne kofie ansa na ye yina ma na kofie okay adofo minim se usua de pa tie ni yo na enya ba bia na obenya ne sa je se won Nkwa Hia so Adom TV enne yi a ye ma menom wawafo ho afo mbe o se ye di sa nkomo na hu hia yi papa afutuo yi ni akwanche se wantie na wokofie ba na bibiba ya na ha dwen wawo na be na wotwe na wotwe mienu oba yare na wawa yare no ya na enye easy because na wotwe no mu no wa no heal wo hukuru na oba yare a ya admit no mempeso obi a wawo 12 May ya admit no ana ne ba nti wo se wutie ensam na ye de ema wo no ye ne Philomena Owusu don fe a ye midwifery officer wo Greater Accra Regional Hospital and AD enkomo anwumre promise dofo ama ye nuoma se emfa mrema no ye be ye akero sanso na Unilever ama ye omo abaten ama wo mo fa nwoshe mo ma na nuoma no na ni nte Proudus Cosmetics for so ye do omo ase sanso Gentle Giant Limited wo na ama ye Vitamilk
wa we banana no de keke de hia ne say she fridge mu a chile wo dia wo na wo kro na amanufu so more keche fabrics on so ache entoma se emfa mamo na ja wo ye wa hu siesie na ho na ni nyina wo de aka ho ne asa nya flat stomach de a o se ya wo ani yafuna ya akese esa no so ho ti wo hwe meti ha say ya hu say no so mai ya be mo bi no mafuna mo look sexy say we ya wo gina ne na so ani kunu hu na ne nkofo bi foforo wa won so still no look sexy no we wonya over bi afia mo Nkwa Tamaklo Nkwa Hia ene de bro yensa mo akwa ba biom de hi biom na won kan ye fa postnatal no me pa cho afeso ye sa kire wo mo se nkwala no obu wo no ma wo ne foforo a obu a first day na nkasa obu se asa yellow skin ne skin na ye yellow enye kokko no ye me pa cho de obu oso ne color na ye kopa eno so se etimi resolve in sa jaundice ya me kan ho asem enti ye advice wo mo se mo kofie na o mo hu se nkwala no skin no astati ye yellow anaso o de ne saka ne hwene ha pia kakra o hu se ho na ye yellow na no hanum se aye yellow a e ma ne mfa pharmacy shop se me koto e drama no ontutu mi kan fa ne mra hospital na a doctor fo nhwe no na ye nhunu ekwan a be fa so a be bo no ba ma ye ntene fie ma de ne nje nsem ansa na ye de mofra no aba de bia 24 hours ye hospital no pa wi anwumre holiday bia tinka se e bia me twen edase ansa na me de naba uhu saa eyi ne pe bibia fa ne bra hospital entina ho nya ho aduro bi me pa cho wan ana afi so ye advice exclusive breastfeeding 6 months no pa cho wan ama mothers no nti immediately a omo be wo no ye advice say ye de omo to breast na no ana so omo wo da ne omo kro ma wo da no kra no ye kire omo se ne be ya omo be ma omo ma no nufusu a problem bi ama ho se ne omo de omo be to no fo na no yi a ankwala ni benya nufusu a ehia pepepe nti ye kire omo ni nyina na afi so ye kire omo bibi fa ebia sex education because e ba mema ni bi wo mu gina mo mu bisa questions say be a time be na metimi akoma yere ho ana say bibi sa enu nyina egina wo so but your advice is from 6 weeks going yes 1 month 2 weeks and you betimi na yere ada enu ye de aye ni CS na normal delivery for no me pa enu de depend on you no de nsi kwan e wo bibia ho se wo hu se wapomden ne konkan a eno de ejina mo so but I most of the time no say wo wi a moja kakraba for some time and sa na ejai ti advice say be a time a moja no ebetwa no ba ya me ma no so nhye no so say skills na wo yi bra no wonyam no ye different from wa wo no unim sa so ai kakra ye kono kakra slow a na ye de kosro yes wo ye ni bum ahwe na moja bia koto no hu ba wo ka moja semi na atwema adwen aba bibi so ya na ebi mo de omo menstruate kura ya wo a itekisi ansa na wasa ba normal cycle as in menstruation mpacho no na na ye can exclusive breastfeeding no and also your source of family planning because mothers na ekoso no omo kasafa family planning even family planning unit no kura ba ha ene mothers ne be kasa ansa na oma kofie obi wo kura right from delivery na oye ne family planning ansa na we free hanom akọ nti ye no so ye no omo kasafa ho ana breastfeeding so ye an exclusive one fa bibi anka ho and so protect you for 6 months but no the education on its own or matimpo say yes I work as exclusive no no one man or bear 3 hours bi no asa man on but I say did the shock will be was all ye no yanchiremu ya one so be my exclusive so manyam but no the deep I was say one day be da foforo ye kan ho asem no kure okay yen to aso so the advice omo on family planning say be omo be ko ene omo no so ne omo akodi nkomo ama omo be bo omo ho ban e wo ma wo mu say be ya nyinsen ni say wo nyinsen ye ni gie kwan so ebi ba ha besun de bia enti e wo say ye ni gie kwan so ebi at this time ya ye ready say ye besa wo ye ba na chi ama ni gie aba ho tem ba we ye ka postnatal de ba me ame ba ha mi be hu obi a ye ne na di nkomo kra oba wan fa hwe ama eno anu so de na fu na onyem na e common so obi be ba hospital oba labor onkra hwe me pa cho aha no ye regional hospital no say okodru ba bia he ya na ye de ne beba even psychiatric patients omo outside the kwan ho kra na awo aka wo mo na he ya na omo do omo ba nti challenge kesi a ye face wo hospital ha obi obeba ono nko a na waba oba bewo nti yesa edo how kesi ebre niam a wo be wie kra wo be yusu wo no ho no na ye problem enuro a wo be yusu wo no ho no na ye problem
Your emergency drug dear I de ma wo but say de bia ye de ma wo na ye nya bi anhema and also the how but a serious problem regional hospital ye face pa omo ba omo fa hwe ma e adwuma no ye den ma ye wan fa hwe ma okọ discover obenya sika tua bebre adwane ye wo bi mu kura wa ha no ma nipa be se 10 omo awo awi a sika semunti no omo da so wa ha omo ntimi ntua omo bill na aduane omo di no ha but ode bia so ye che aduane na wontimi nyini mfiri mo be ma ne bi na wadi nti a problem kese a regional hospital ye face pa nti esre adofo se obia obi bi kakra wo ne nsem no omo ma meboa yen omo ba na bi omo ma wo awi omo betimi no omo di nkomo ene omo akasa bebre kwan hodo bia so omo be fa omo beboa omo ma yen na aboa ye bi won ma omo achoke dan ni mu ama ebi so ba be we sa na ye problem hu ba bi kura odi bi mu fa de bia na ama workload na ekese na ye tension frustration because adwuma na wo ye no person nipa no wa wo awie wo moving the court different side but obi so wa wo awie wontimi ntua ne bills na owo dan no so wa wontimi mpam ne say onko abontin nti no yensa ma wo happy mothers day ni bi e da sa cha maame me pa cho me maame ye frɛ no madam akuecha me ma ne happy mothers day pa nyame nka no ho no onye ne kese o ma ne nkwa tenten okay nti ye da ye maame Philomena Owusu Domfe midwifery officer your work Greater Accra Regional Hospital ase so no so aba be my education it say me sure so obetie na obetie ni ye sabre de nurse fo wa ha omo do so pa mu memma obia na Mother's Day ti e pese omo so we hye omo maame mo Mother's Day ti mi ankasa ayi me maame Helena de akura ma me di na enso abuadi ono so ya de o abra ankasa pressure me de ma na nsa na yetimi aba ha no me da na se papa nti ma nurse fo papa bi mu mre midwives hwe mojeji awonom ne ade enye easy kra enti mpacho wo din ne de say Anana Edu happy Mother's Day medase and you also wish o maame mu bia yo me wish me maame patience botwe happy Mother's Day odas nyankopon hira mu ne adwuma mo ya ate na me hira maame onso me din de yaba esien me wish me maame Mrs. Margaret nyane ba esien happy Mother's Day I don't know my case na okay yeah that's papa nampacho onso Midin de Francisca Krante. Me wish me mami Joy Safotechi or watch Motor Secondary School. Happy Mother's Day. yeah that's only ye share no and we in charge Madam Scholar. Happy Mother's Day. Baby I will be a nyami en shower. Nya wan kamini ho kamintimi mpo enwo mpo. Aha mama pacho wudi no your friend me Mrs. Angela Nkrumah me wishi Masi Mata Nkrumah me maame Camilla Baini Comfort Apeu ene me maame pa owo Madina Schools Pauline Nachremantin happy Mother's Day I love you all oh na me nuaba and also wudi Abigail Edupoku wishi Masi Margaret Edupoku and me so for Pastor Hannah Boaben and me maame and ala mama mu nyina happy Mother's Day e do mu nyina ase nyame sure mo no nka mo ho no onye mo kese yeah that's say also no also wudi ne de say your friend me said na mochi me wish me maame Grace Owonu happy Mother's Day nyame sure ne bebre ene ma asel akonofo Comfort Ajaja happy Mother's Day nyame sure ne bebre amen yeah that's say papa mama me bread now hey ogana nampacho wo di ne de say menso me de Helena nto aboadi me first akwanya so na ma we she emekofo a wo Charity Assemblies of God ewo adentafo nyina happy Mother's Day and afi so mayira New Heavens Assembly man nyina so me we she wo happy Mother's Day na afi me sister Penia odi Mrs. Felicia Opata ono e na wasi ye maame enemu abra wogya ye ho no why to say maame pepe sister nyame nhyiraw na onto wo nkwanam na omania wakoma pe no wonsanka ewo Yesu dim amen to airtime obekasa ntimi maame no yada obibia se ma obibia happy Mother's Day ma no na me team maame de wo mo bae nyame anim ne mo ayade papa mabna duho amankwa happy Mother's Day enko emma wone wase nyina na aseda no enko emma team no na yese makafui na mehwe ne direct ne maame happy Mother's Day nkoma no Ike wonso sa me da se papa Dave amoa wonso me da se Priscilla na man yada se Sarah Opare wonso yakopon hira papa mabna duho amankwa wonso yada se papa na won abiem kra
Sadat Osukuni Yadena Baha Yadase Lucas Yamisha Papa Bibini Foni also medase Sanso Ena Kemi also medasie ni seni awo kwasi ada nwumre bia 8 p.m. yeshia wo Adom FM so enti ye Nkwa Hia kwasi ada no wahwe watie yen ewo Adom FM fasidama flat stomach juice ya mawu monom flat stomach juice na fro no enane srade ni nyina so ho na look sexy still from 0240628629 0240628629 fasidani biomonso emma promosidol ya do almost papa promosidol for na womo aye ya do ye kamasa no omo Unilever for womo so de na etwago ne ya do almost Paradox Cosmetics for ya do almost Vital Milk we banana flavor limna ya de eba wa ha keche fabrics ye be ya kira mo hwe ntoma papa me de afia amankwa tamaklo abna yi Adom channel manager me da se papa say idea me de ba want to angu na wama no abamu obi a wo hwe ye wo wutie ye nyankopon hiraw region penin for Dr. Sofenyo se dini nkurame dog ya dase so ma ye kwan ma e ba Auntie Becky Rebecca also ya dase papa ene obi bia ya kase ye bodin a ya no be fom ye do obi ase samo boa ye men nden so Nkwa Hia adwumade no eye kra be hwe enti enne Nkwa Hia adwumade ye de ba Greater Accra Regional Hospital Ridge ye be che ma wo mo 12 May ade no ahane de ba besie na ansa ne de besie ne de na wo say presentation no so ho ene yo mani nie na keche fabrics ene kura mi Vital Milk enso ma ye banana ma ye de buy promosidol for ene wo mu ye ena omo Unilever for so enie sanso ena flat stomach juice obuso de sistru ho kama ena Paradox for ye do omo ase na di moment Wamoso ebwa ye papa ye do mo se sponsors no de womo and disappoint ye enti enne mame on behalf of Nkwa Hia team afia mankwa tamaklo media ni mu se won chiame no gentoma we ye na enkire se nioma na ye de ba ye omo ewo ne no omo no enti we no mic ni tinchia no nheda anya yiye so enti nyame enhira mo papa ye da mo ase enti eno no ya do bibia se mo amohwe ye mo boy ye chidom na yetumide ya chede ba ye do mo se nyinsan ni awo so be wo afa ho afa oba ba no de ya na ekoso radio Adom 106.3 kwasiada enwumre bia ma radio no na Adom Nkwa Hia de ye juada 9:30 p.m. ene ye de brew ti so obi kamu erade besua na mo awo afa no ho afa ne ba enye yizo nti enwumre de ha na ye de wo sie me de afia mankwa tamaklo